Hadirin kajing penmi jong ke embus ya ke result SSLC ha ke sengi sajan jong ke tayo ke balala kata ke santerik jong April hajar arpusan. Ngilayo ya ki kena ki balapas ha ki position ki beper kilaya wat ya ki college bat ki lalai ban tep form ru ha ki babon ki college keleng jong ke jela. Bat ngila ru ya kaban sakhi bah po nong ba shlong kala khapnya bat ki surok kila blok hakabakum kani kapor namar baki kena puli ke khamtam kila yabe sheki college ki papau jong kanong ba Henry ka dan pat ka wei ka jingja ka bas ngodiaw bat lesi ka ba khampla kalong ba ka wei ka kena ka balapas ha ka first division bat yo ru distinction lightly ki subject kalahap ban pepno ya ka school ka jongka bat kamla shu ban peteng namar baki kimi kimla shu ban kershan ya ki jing puli na ka banta jongka habayo ya ka ban ya keren ling ba ka phone call kani ka kena kalapan pau ya ka jing thrang bandang yo ban beteng biang henrei namar ka jing kut lat na yeng na sem kumta kamban si ban hap pepno ya ka school ka jongka wat lang yi ju sngo ya ka kantin ka ba aimen sim ka ba ong baka jingduk kamla ban khanglat ya unu lani kanu ko beriu ki bathrang ya ka ban pendep ya ka jing puli bat ki badan kamon henrei ngila ban sngo thu hangne badi tang ki long yeng ki baduk ke be kendu shisha ya ke jing e bad ye ke mausiam jo ke jing im kim ban se ban hap ban pep school wat lada ki long ki khna ke bastat ka jingkli kami yanongin kena alingin ya ngap ya ka jing ya keren ka jongi bat kani ka khna ka bas ngomulung hadu kata-kata ban ngap halo Oi, Bandri oi. ngafun mga isa Ah, pidan cheno Guwahati. ngamut ban ongi fi congratulations Thank you, sir. Sa Bansham. sir Alfan Oh, thank you, sir. te fini kelas cheno pada mata Coba sir mulai syurah. mulai sore beli ya Wala kersan syurah yang. bamla kersan cheno yang ime itre you Sebelah itu. ime sebelah apa Kecuri. paru kejo idang don kanungut fidan sipara Rangun. fidi bakano Bar. baar oho te fidang thrang em bani school pada Dangkua. te fi kam kelas re sheno sheno Oh, sir. Danda. kam form sho oh te kamu mendan lat chu teran file ayu sho hati menda Training. jo kai Beautician. jaga beautician kamu mutang bamla kersana yeng ma fi apa school na Oh, sir. oho te beli fi man mi sha school Saya lawan sana itu. lanu findap kata training Ah, ume tarai. Tarik ume. hakanu tarik Lai puai ume. life way me dalong ti kendu yang ase ngan kumno ngin ya penbet ya mo mendai dah Lana sa. ha Lana. lanu em te tongin fiken filat lanu फिर sedap dan nilai kue cari kemana ya? life way tarik ume kamu mutang bam yol school shu kan filet akali training no so beno dai Asam. oh lihat kau deh dengan safun yang ngai fi ini ya penbet mo Asam. bahayin dong fi email ne ipane kumno ne fidan number phone Dan ta dari ba yung ngan sulit mi ngasi yang ma asam. ta te su bu jeng duai lang ma da kumno ngin ya plilat ma Asam. ta te kamu dah bakom ta fi kemen ne fi sosi ne Kemen dadan ba. em kamu fi bapa fi kemen ba nyol is kelas ju sosi ta dan bak ma ngin ya bu lang hajing duai ma Asam. ta dari ba plilat mono ngin ya ngin saya sa pentip ma ta konta